3 kilometra od Makarske, sakrivena u borovoj šumi, nalazi se jedna od najneobičnijih građevina na prostoru bivše Jugoslavije. Decenijama ona je stajala potpuno nepoznata široj javnosti. Napravljena je za lečenje dece, a danas potpuno prepuštena divljoj prirodi. Kako je jedan od najlepših objekata Jugoslavije, sagrađen iz čiste humanosti, završio kao ruševina. Ovog puta pričamo o zgradi koja je imala jedan jedini zadatak, da deci vrati zdravlje. Podignuta je početkom 60-ih na mestu gde se susreću more i planina. Vazduh je čist i zasićen borovim uljima, koji su lek za bolesna pluća. Ono što je nastalo bio je arhitektonski podvig. Objekat bez i jednog stepenika, skrojen po meri deteta, koje i danas, kao napušteni objekt, oduzima dah svakome koga vidi. Rikard Marasović, rođen u Splitu 1913. godine. 30. godina studijski je boravio u Parizu i Berlinu. Diplomirao je arhitekturu na Tehničkom fakultetu u Zagrebu 1942. godine. Rikard se 1943. priključuje partizanima, a 1944. učestvuje na urbanističkom seminaru Zavnoha u Šibeniku, na kojem su, između ostalog, postavljene smernice posleratne obnove. Posle rata predavao je na Tehničkom fakultetu, projektovao je bolnice, hotele i urbanističke planove gradova. Zanimljivo je da je često projektovao za vojsku, pa su mnogi njegovi projekti ostali nepoznati široj javnosti. Savremenici su ga opisivali kao egocentričnog i tvrdoglavog. Čoveka koji se držao svojih ideala, pa makar izgubio i posao i prijatelje. Planove za krvavicu potpisao je 1961. godine i bili su radikalni. Gornji sprat u obliku kružnog prstena sa spavaćim sobama diže se na stubovima. Taj prsten je ogroman, sa skoro 200 kreveta raspoređenih u krug. Lebdi iznad zemlje, u visini krošnje. 12 istih celina ponavlja se po obodu, kao kriške jednog savršenog točka. Ispod njega prizemlje je gotovo bez zidova, velike staklene površine koje se razmiču, pa se prostor za odmor stapa sa okolnim šumama. Donja strana prstena nije ravna, već blago nagnuta. U sumrak more odbija svetlost na taj nagnuti beton i po njemu putuju senke. Stručnjaci to zovu kritički regionalizam. Svetski stil progovara lokalnim, mediteranskim jezikom. Modernističke arhitekte verovali su da forma mora da prati funkciju, a ovaj objekat radi kao mašina za lečenje. Pored toga što je neverovatno osunčan, zahvaljujući specifičnom izdignutom položaju, on sakuplja vetrove sa svih strana. Unosi strujanje kroz donji nivo i podiže ga ka vrhu. Tu se ukrštaju bura sa Biokova i morski maestral. Prirodni elementi ovde postaju glavni alati u službi medicine. Da li ste ikad videli ovoliki objekat bez stepenica? Odgovor je ono što ovu zgradu čini posebnom. Mnoga deca koja su ovde dolazila imala su poteškoće sa kretanjem. Mišićna oboljenja poput paraplegije ili distrofije, kao i bolesti disajnih organa. Baš zbog disanja je i izabrana ova uvala ispod planine. Blagi dah sa planinskih visina, more i vazduh zasićen uljima iz borova. Zbog onih koji se otežano kreću u celom delu za decu, nema ni jednog jedinog stepenika, samo ramp, od ulaza pa sve do mora. Taj put do mora je kratak. Objekat je tek 20 metara od same obale i sve je skrojeno tako da nikada ne osetiš da si visoko. Prizemlje je visoko svega 5 metara, a na isto toliko visokim stubovima počiva i ceo kružni prsten. Taman u visini krošnji okolnih borova. Taj prsten je ogroman. Prečnik mu je oko 55 metara, a pod njim se prostire 5000 kvadrata. Unutra jedinica je od po 3 sobe. 2 veće od 25 kvadrata i jedna manja u sredini od 14, sa zajedničkim kupatilom. Sve to za skoro 200 dečijih ležajeva. Marasović je projektovao i detalje koje gotovo niko ne primećuje. Gumene trake na uglovima zidova za dodatnu sigurnost dece. Niske kamene klupe skrojene za dečiji uzrast. Kauči i stolice prilagođeni su telu deteta, a ne odraslog čoveka. Osmislio je raspored koji gotovo ni jedan običan hotel nema. Sobe su međusobno povezane da bi se vaspitači lakše kretali od jedne do druge i bili stalno uz decu. U samoj sredini kruga terasa je otvorena ka nebu, sa stablom u centru.
Odatle je vaspitač mogao da nadgleda svu decu odjednom, a upravo zbog ovog drveta nikada nemate taj osjećaj da ste negde visoko iznad zemlje. Svaki centimetar ove zgrade govorio je istu rečenicu. Ovde je dete najvažnije. Gradnja počinje 1963. godine. Investitor je vojska, odnosno Vojno-medicinska akademija iz Beograda. Do leta te godine temelji su već bili izliveni. Za 26. juli. Započuvam evo 5 časov co muzika od ploči. Kja slušate melodijata na Charles Aznavour, Vivre avec toi. Iste godine, 26. jula, jedan grad je potpuno devastiran. Skoplje menja sve. Železnička stanica, mrtvi izvadeni 13. Ceo Balkan, koji je i pre toga važio za seizmički ugrožen, sada se proglašava još opasniji. Stupaju na snagu novi, stroži propisi koji jasno kažu da konstrukcije moraju biti stabilnije. Za Krvavicu to je značilo jedno – stopiranje projekta. Radovi se zaustavljaju da bi se uradio nov statički proračun. Tu počinje sukob. Marasovićeva zamisao počivala je na vitkim, elegantnim stubovima, ali posle Skoplja investitor u to više nije verovao. Vojska je posumnjala u stabilnost takvog rešenja i zatražila masivne betonske nosače. Time je u jednom potezu narušila samu suštinu za Marasovića. Sporili su se i oko ostalog. Organizacija kuhinje, pa i oko rampi umesto stepenica, a kamen spoticanja bili su upravo ti stubovi. Marasović, tvrdoglav i beskompromisan, nije hteo da popusti. Posle jedne žučne rasprave ustao je, napustio sastanak i povukao se iz projekta pre nego što je ovaj bio i dovršen. Posao preuzima Beogradski biro, Centroprojekt. Oni prilagođavaju zamisao, pa se stubovi izvode masivno, gornji frat se pojednostavljuje, ali najvažnije ostaje rampe umesto stepenika, baš zbog dece. Nadzor nad gradnjom i tim izmenama vodi inženjer Slobodan Kašiković, a grad je splitska firma Tehnogradnja. Međutim, na svim planovima, glavni projektant ostaje jedno ime – Rikard Marasović. Uz kašnjenje izazvano zemljotresom, zgrada je dovršena 1964. godine, a zvanično otvorena je 1965. Da li bi danas iko gradio bolnicu za decu ovako kao skulpturu koja lebdi nad morem? Postoji i topao kraj te svađe. Marasović nije dočekao kraj na gradilištu, ali je godinama kasnije konačno video svoje delo i, kako kažu svedoci, bio je zadovoljan. Zgrada je godinama radila ono za šta je i napravljena. Deca su dolazila i odlazila uživajući u moru, gustoj borovoj šumi i čistom vazduhu. Nije to bila klasična bolnica. Lečenje se zasnivalo na klimatskoj terapiji i ambulantnim pregledima. Lekari i sestre živeli su u zgradi iza, uvek spremni da pomognu svojim pacijentima. Skoro čitavu deceniju ovo je bilo pravo dečije odmaralište. Godina je 1973. Jednom vojnom odlukom namera kompleksa se menja. Dečija ustanova postaje hotel. Ideja vojske bila je da objekat uklopi u veći sistem pod imenom Centar za odmor i rekreaciju JNA. Cilj je bio prost. Veća isplativost i da na ovoj atraktivnoj lokaciji borave i odrasli, ne samo deca. Pominjao se i ceo turistički kompleks, novi višespratni objekti, bazen, sportski tereni, kapaciteta od 5 do 700 gostiju. Za taj mega projekat nije bilo para, pa je zgrada jednostavno postala hotel. Gotovo bez prepravke. Postao je hotel kategorije B, otvoren za mnogo širi krug ljudi nego ranije. Gosti su bili podeljeni u 3 cenovne kategorije, vojna lice i njihove porodice, koji su plaćali najmanje i bili najbrojniji. Zatim, ostali građani Jugoslavije i na kraju, strani turisti. Zbog skrovitosti u gustoj šumi, hotel je primao i posebne goste, poput specijalnih delegacija i visokih vojnih zvaničnika kojima je bila potrebna privatnost. Unutra se malo šta menjalo. Spavaonice iz 5-krevetnih pretvorene su u 3-krevetne i svaka je dobila telefon. Televizor je bio samo jedan, i to u zajedničkoj sali u prizemlju. Kupatila su ostala zajednička, po jedno na 3 sobe. U šumi pored hotela postavljeno je oko 30 montažnih bungalova. Recepcija je bila kiosk ispod rampe, gde se prodavala štampa, cigarete i suveniri. Na terasama su se uveče održavale plesne večeri. Hotel je imao i vlastiti mol u obliku slova L sa pedalinama i čamcima.
Sezona je trajala od juna do septembra, a hotel je bio izuzetno popularan zbog povoljnih cena. Niko tada nije slutio koliko će kraj biti blizu. ...1991. godina. Rat. Vojska preuzima kontrolu nad kompleksom i sve do 2002. ostaće pod kontrolom Ministarstva odbrane Republike Hrvatske. Turisti nestaju preko noći, dolaze izbjeglice. Zgrada koja je bila namenjena lečenju dece sada pruža krov ljudima kojima je u tom trenutku bio potreban. Rat je prošla bez oštećenja, ali može se reći da je izgubila onaj stari sjaj. Međutim, ono što je sledilo bilo je gore od svakog granatiranja. Tišina i praznina. Ono što je usledilo bilo je prava pljačka. Beton je jedini odoleo. Sve što je imalo vrednosti i moglo da se iznese, nestalo je. Iz zidova su čupane bakarne cevi, nestaju radijatori, kablovi, inventar, sve što se može prodati. Kada je zgrada konačno opustošena, priroda je nastavila svoj posao. Vetar i so razjedaju beton, dok kiša uništava drvenariju. U samom srcu kruga, na otvorenoj terasi, stablo i dalje raste. Ovog puta bez ikoga da ga nadgleda. Ova fascinantna građevina nije jedino Marasovićevo delo koje je ovako završilo. Između 48. i 53. isti arhitekta je za Tita podigao vilu Izvor na Plitvicama. Raskošna rezidencija sa bioskopskim salama i tajnim prolazima. Danas i ona je opljačkana i prazna, ostavljena prirodi da se brine o njoj. Kome zapravo pripada ovaj impozantni objekat u Krvavici? Državi koja je ne održava, prirodi koja je osvaja ili deci kojoj je ona obećana? Deo problema krije se i u jednom apsurdu. Gradila ga je vojska u tajnosti, pa ovaj objekat nikada nije zvanično upisan u urbanističke planove niti u katastar. Za papire on gotovo im ne postoji. Građevina koja decenijama stoji službeno je nevidljiva. Ovaj objekat u Krvavici nije sasvim mrtav. Po zidovima su slojevi grafita, poruke turista i navijački znaci. I jedan ispisan rukom koja je znala šta je ovo mesto bilo. Vratite lječilišta bolesnoj djeci. Ali tek 2008. struka je ovu zgradu ponovo otkrila. Aktivisti su se borili i 2012. ona je stavljena pod zaštitu države. Od tada je zaštićeno kulturno dobro. Organizovana je čak i volonterska akcija čišćenja sa nazivom koji je sve govorio. Liječenje lječilišta. Godinama se pričalo o tome da bi mogla ponovo da oživi, da se vrati deci ili da postane centar za mlade. Međutim, nijedan plan nije sproveden do kraja. Problem je upravo u papirima i dok se to ne reši, ona ostaje zarobljena između nerešene imovine i ravnodušnosti. Ona i dalje čeka. Da stvar bude složenija, ovakvu sudbinu ne kroje samo papiri. Naprosto, ne vole svi ovu vrstu arhitekture. Za neke je ovo remek delo, za druge samo siva betonska gromada koju bi najradije srušili. Zašto ne, ljudi moji, ne postoju sve te krave, rušili su ljudi ono što su radili Rimljani, Grci, ne znam nija šta, evo rušio bi vrijedno, to je staro nekih 50 godina, nije taj beton toliko vrijedan da ga... Ova zanimljiva građevina sagrađena je iz jedne jednostavne ideje. Da arhitektura može da leči. Da prostor može da bude dobar prema čoveku. Bila je to zgrada bez stepenica, po meri najslabijih. Dokaz da se gradilo i za one najmlađe, najranjivije među nama. A onda je ostavljena da istrune. Beton je još uvek čvrst. Konstrukcija i dalje stoji, ono što nedostaje jeste volja. Leteći tanjir u borovoj šumi i dalje čeka da mu se vrati svrha. Ne kao još jedan hotel ili turistička atrakcija, nego onako kako je i zamišljen, kao mesto za decu, za one zbog kojih je i podignut. Pitanje koje se postavlja, da li će se neko setiti pre nego što šuma završi ono što je započela? Ili još gore, ne pojavi se neki investitor. Kako bismo sačuvali sećanje na zaboravljene bisere, pokrenuli smo i zvanični kiosk shop. Kupovinom u našoj prodavnici direktno podržavate istraživanje i opstanak ovog kanala, a sebi obezbeđujete novi komad odeće. Link do ponude vas čeka u opisu videa. Kakva sudbina čeka zaboravljanje objekata u Krvavici i šta mislite da bi trebalo uraditi sa njim?
Podelite svoje mišljenje u komentarima. Mi nastavljamo da istražujemo zaboravljenu baštinu našeg podneblja. Zapratite nas, da vam ne promakne neka sledeća priča. I hvala što gledate Kiosk.